Normal Kenyam Biakamal Kanur online TV channel Kajan Guasame de Korodan Palpin Keleng Right Nititi Banarach Kata Dan in Tukume Dr. Riek Machar Kaja Ta Dan in Chungwana Children Lat Kaja Men Banangach Gurtuka Labume Ano Brand Batok Bejajak Labume Ki Bamungwa Bajalat ko laati kani tungwante baje logo man gwanda na ledi akan kono ni amre ler kana me mi jiram jidit kanor online TV channel nagaje en wujende ler me de jenwa nasan ko kian aka deri notification bell de jetwain ko mi ler mi chabre dar shamala shubuga jigwasa dana pay bridge ban raje me ban je linkel ka do badan en jaben kaja men gor kono gwasa me ata dan deran dera tan let kum rode kaje an kum so Sudan dera jangat ane tungwan belkan Dr. Riek Machar ko general michro da dur ke ramichro da chapede ko be dor mi jeg be jalat la jale le mat chengchlo de ba chengchi mi jeg de lat be jimel ki be jila roin to go ko bi char bi nyoko kwen pi mi nyoko char nyok agenda la to lana jena tamma bo rai ke Dr. Riek Machar ano achang je no gwa dan titen lo jek lo du long lo tem je ri lat be jo convince no manyam a patient discipline resilient to talk at tekana ko jin mu gor jen obi mu gwa bi lat kana bi te ke chiang te ka mu gwa kan cheng te ka to ke no kon cha nok te ne ri she gor te ne ri gor jen o a dor a jamal gwamnial gwa dan pa ben bna sho no murai naka kwiku ramme ramugwa mdongde na nong mal Dr. Riek Machar ram kel kanito to channa me challenge kwena gwa kuma spele mayo kana kon pen chi kon lana won kana pen an kuma na me take a vision ke take a goal melada ano ba chonkel alo biken mugwa ba kana lat gor lan medi chi la retot ano ba ne ti chi kwil chicken ngich ano ba ko convince ano yen yariya na ke yariyan wech la tam di la nanga wen mun wan ji jengneten la be je longo ba men gwada na gor ken o de jek la be je no ba je jek ko te ni de ba je lok ano a chang nok gen o ba je la te ni la ja logo no na mo alatke rana goro en akwana ben lan beje kula lata jen ba kula gwana most people chicken goro no de kan linga Dr. Riek Machar so na makarwa da ngunyo dum nyoda je gwana go ngot so Sudan ken goro no ba won yamre malka mishala da wala rewi ke juba wude shala parkol ken e diala ko ken kon te kel kaje ami jiak ram kel karwa da mishabi bel areti diala ti a minister of petroleum potkang shenge dane cha ja kamrar kaje cha jugono jin bu gwa Dr. Riek Machar bu jakan bat che lok che wono me te against constitution che chong alo che je lok but wude shal ke me par kol kana lok che gujeno be carry on guje te kalwa. These are the people who call logo Sudan ba woniam ko medan me chaila de tabande ngai kurunte kon 2016 kana Dr. Riek Machar kana tool still chungod ba lel ben la kwara raw de nyok anyok medan e chajo yen ba rewich ka South Africa chwago jeno dong bu Sudan ba te kamal te ne ka almost a year jor gejeno michel te ka South Africa cha ga kan thong mi bu Sudan ba te kamal ka ta da jor chungod ba te korte te rewich ka Sudan so tell them to the only person who will be known Dr. Riek Machar, but ano ba mal ba janu la tam la nang che chwa be ka pedan tama be tam be nang nyala kula larga no gora jeran ba yikte ke diel ran ba te ka palpin ran ba te ka rot metele jirot tele do me be wech be long ko de la de kaja ano bnei to be ko convince ki be la ro do ngwa jene be jinang tam ko chikana I know it so kone rikulu pi dan tama kane ko ken pit ngai kamanan le roda
mitele jirwara iteka tele way bon yam kaja so no bna bi yen ba gore dial gore jeno changja ichep ko mi jeng mutere ran chi bi chep ko mi jeng ko agenda na to ka dr machar la mi jega dini na be pal ano ko nge jenu chi jen di da point din South Sudan kelo ne de ngwan diala kon tentre ko South Sudan ne de korme so nge jenu a chang chalet ko mi jegde ko ngode ne de ngwan ngat ko mandana lede be chara be yikapin be nong do mo gwa la luang je tene met ma ba ngwan bana ben ka me dane chalat dr yang machar kum de ken fail be yik succeed abala kwar dung South Sudan kam chang cha gwa mi she be jek ti jalat ka dialo de South Sudan there are better telm da dien it's not about belief ka South Sudan ke bin kwar ne but ka principle do da na ra yen ka only janana gode nyoya kelban yo jugum da dien petama